iryo joro sinobabwira isi yose ivuza amakuru yuko bamfunguye ati none ga uwo muntu ndiyo musure mufate nuko ndasura ndafatwa bankubise mu ibato baramfunga amaboko bamfungira ku nkingi nkiyi ngo bamare bamfunga amaso ngo aje kuba mu rukera mu gicuku bamfunga n'amaguru ngo mare ndatekereza ntavuga ndeze none subira mu byaha za bindi bapasiteri baza batubwira ngo twirege subira mu byaha ndareba se ibyaha noba narakoze nibi ico noba naracumuriye abanyamurenge ni nta bundi twari twahura turi imbohe zitatu mu ikanisa rimwe zafunguwe nibwo bwa mbere sinzi menka baza hano aba nibo batangiye ejo twagiranye umwanya turaganira tukayasubiramwo ayimibu tugasubirayo ayinda tugasubirayo inzara tugasubiramo mbabwire ngo ngeze ariko reka babanze nabo babenka bavuga kira tuze gukomeza uyu niwe wafunguwe mbere navugaye umunsi bamfata haje umuntu burya nubwo tugira intege nke ariko amasengesho ese sinzi wavuze ngo bakayori bari kwamusengera niwe wari kuvuga natwe ari gihe tuzo tugira intege nke ariko tugira ba data na ba mama basenze none hari umugabo umwe ngo wigeze kuvuga ngo abanyamurenge ngo ubukristo bwabo ngo ntaza bwemera ngo ntibazi ico ngo bemeye ngo baretse ngo ntibazi ico bakije ariko aho no konka gakiza mu mashereka ya mama aho mugasura mukambwira ngo nje gukora ibyaha ngo mbone gukizwa aho ba Samuel bazobe bande mu banyamurenge sitwe umuntu akavuga woba pasiteri kuva cagiye wageze ugenda wangarana na madamu ariya mukabyara barya abana bose ngo numara furaha ngo ntaramenya Imana ngo ntakijijwe aho waruhiye iki twarakijijwe dukizwa tukiri mu nda za ba mama kuko ba mama bagiye mu butayu baratujana turi mu nda tuvukira mu ikanisa tukaririmbira mu ikanisa baduhetse ntabaza baheka abana hanga ngo babyine ubu ngubu gamwa aho hari buryaga hari ico muhaye mwibagirwa muzamubwira ngo abana gati bazabumva iyo bari mu migongo y'abanyina yesi mbabwiye nimba nta migongo mufite kubaheka mubareke umuntu yamaze arambwira ngiye kurira indege arambwira ngo bankuhagarara barampagarika harya mu kibuga yamaza amfata ukuboko ngo mari gufata ukuboko arasenze ngo mari gusenga arambwiye ngo Imana ngo yarayibabwiye ngo nje sinzanerekwa ntiyagira uzoza gukoresha iwanje rero pipi A world of stories. mwiriwe kandi ariko tukiri muri uwo mwuka wo gushima Imana mbabarire twagaza dutegera indirimbo za hani wanyu tugategera niza handi Patrick Pasteri wavuze neza cyane mwebwe muhaye mutarama hano hari ahandi batabashe gutarama mwe mwijije Noel abanyaminembwe ntibayinjiye murabizi sinigisha ngo mvuga amakuru yaba bagabo ndababwira amakuru yaba bagabo bararimba ravuga ngo singishidikanya yuko nkunda
ngo ni ubuhamya bunuzuyemo. Abo karimbo murakazi? Karirimbwe na karirimbo ka Rutabara, singishidikanya yuko nkunda n'ubuhamya gusa bunuzuyemo. Murayizi? Ariko nimba mutayizi ntacu, ndabasaba ngo mbere yuko mvuga amakuru mureke tutaramane n'abanyaminebwe, sindagerayo kandi mbabwije ukuri kose nkiranutse imbere y'Imana. Nabwiye n'umugore wanje n'abana, ndababwira ngo sindashika. Navuye mu buroko ariko sindashika iyo mpayenje. Ntarashika mu Minembwe, sindashika, kuko dukwiriye kuzohataramira naho. None namwe nimba muhakunda nk'uko mpakunda, mugafatikanya nabo. Nabonye abanyagakenkeyana, irindi yinga, irindi ryo hirya ririya rindi iriya minsi ntibabashije bo gutarama. None mureke tubatura igitaramo. Igitaramo indirimbo imwe cyangwa zibiri tuzitura abanyaminembwe, kandi turazakira pastor Ariano nabonye abanyamuzinda bari hano. Tubabwire ngo turi kumwe namwe. Ibihaye biba turi kumwe namwe. Abari ku rugamba, iyo duhaye turwana, iyo tutaza kubagira ngo mube ku mavi, ntituba turi kumwe namwe. Imana yo mu ijuru rero twese hamwe iduhumurize, yongere iduhereze imbaraga. Mbere rero ko tutaravuga menshi, muhaguruke dutura abanyaminembwe iki gitaramo, tubatura indirimbo imwe, kandi mwe muyizana, ndayenzana muyibahe, tubane nabo, dutaramane nabo. Basogokuruza niko akirimbere, niko na tuzadufasha mu myaka irimbere. Kera bakwiringiraga ari mu mahoro, tugufite twifuza uri murengezi. Tugufite twifuza uri murengezi. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubere ubuturo budashira iteka. Uzatubere ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite twifuza undi murengezi. Tugufite twifuza undi murengezi. Mana dutabaraga mu minsi ya kera, none uzaturengere tugeze kugupfa. None uzaturengere tugeze kugupfa. Imisozi itarareka, isi itarabu
inzozi z'umuntu ikibagirana vuba inzozi z'umuntu mana wadutabaraga mu minsi ya kera none uzaturengere tugeze kugufa none uzaturengere tugeze kugufa. Amen. Asante. hari ijambo nifuje yuko twosoma riza kudufasha gushima riri mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, rwandiko rwa mbere rwa Yohana umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. umuntu ushobora kuhabona adusomere. Ni igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. biravuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. 4 ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Amen. Amen. Mpagaze hano kugira ngo mbabwire amakuru yanje, ariko kandi sinzi ayaba ba pasiteri we mwarayumvishije. Emabo na chairman mwarababwiye we nta bundi twari twahura mu gitondo nabibabwiye, nta bundi twari twahura turi imbohe zitatu mu ikanisa rimwe zafunguwe, nibwo bwa mbere. Uyu munezero ndabizi kuko nabo tutari kumwe mu mubiri, nabo tutari kumwe hano bakira ahandi, ariko kuba turi hano duserukiye benshi. Uyu munezero rero ni uyu nguyu Imana ishaka ko tubamo, kugira ngo nitunayibwira ibindi bikurikira izimenya ngo bano bantu barashimye, reka tubagirire na kiriya nacu. Sinzi menka baza hano aba nibo batangiye. Ejo twagiranye umwanya turaganira, tugasubiramo ay'imibu, tugasubirayo ayinda, tugasubirayo inzara, tugasubiramo. Mbabwire ngo ngeze ariko reka babanze nabo babenka bavuga kira tuze gukomeza. uyu niwe wafunguwe mbere navugaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane yuko turi hano uyu munsi. Yogora kuyavuga mpuru yaha nubwo ganagize iminsi mike yari kwifatwa ryacu rigira imbaraga nishi. Tuzaturivuga igihe kirekire kandi biragoye, ariko turashima Imana ko turi hano uyu munsi imbere yanyu. Ndashima Imana ko ndi mu itorero rya Release, ariko si ideni naje kwishura, ndacyarifite ryose. Nzagaruka hano muri Release rwose kuko narabigambiriye rwose kuza kwashimira Imana kubera impamvu, kandi impamvu izotuma ngaruka sinivuga none, nzayivuga uwo munsi. Ndashima Imana ko turi kumwe na Dr. hano muri ino torero na Michael. Imana ishimwe. Jewe nafunzwe i Bukavu, niho nafatiwe, ariko mfatwa kera uyu wacu we yari yarafunzwe, ariko nta makuru ye tuzi.
umunsi bamfata nabonaga ari ibintu byoroshye kuko bamfashe nta cyaha tuba dufatirwamo udufatwa uri muzimu wimeze nk'uku gusa ukabona bakuguyeho. Nari mvuye mu rugo ndi mu modoka nitwaye njyenyine sohotse mu gipango naho ntamenye ko baharaye baje saa 10 zari imodoka zine baraza byari biteye ubwoba ukuntu bamfashe naho zembabaza inshuro nishi ariko nije muye mushaka ko mbona ibintu byakomeye abasirikare n'abapolisi na DG mu muhana wose nije tiko ndabona mwibeshe bati ni wowe dushaka ngo barebe passport yanje bati ni wowe twashakaga. Mu byukuri banjanye mu buryo bugoye kandi bandeze ibyaha bitandatu wena ntari buvuga hariwe byose ngo mbirangize ariko byari ibyaha bya bindi bahimba kugira ngo bagire icyaha gikuru nako naje kubabwira ko icyaha gikuru nkizi. Bansambishije amasaha 8 uwo munsi ariko banshinja ngo izancuruza imbunde ngo nambutsa abaje gutera igihugu ngo zancikisha abasirikare ngo zanakira imisanzu yanyu yose nkayigaburira abaye barwana twirwano M23 n'ibindi ngo nije ukorana n'amahoro ibintu byinshi utabasha gusubiramo ariko byose baje kubindega nabisanze amasaha kuva bafashe saa 4 ngeza saa 12 saa 12 zigeze barambwira ngo se hari ikindi numva nkeneye kongeraho ndababwira ngo icyaha mwasize icyaha ndegwa ntimwakivuze kandi ari cyo gihari ibi byose mwavuze ntimwageze kucyo icyaha nyacyo kandi je ndakize batobwugire kutworohereza kumva ufite icyaha ndagifite ariko ntimuye mugikoraho ni icyaha cy'ukonsa tabasa nanje bose ko barahigwa none ko bandika kumbwiza ukuri ngo uri icyaha kubera ukusa wowe wenyine uri icyaha mukazana utwo tundi twose two kubeshya rero ni mumfunge kubera konsa gutya byarabakomye bamwe abandi mbona bibageje kureba byumva ukundi ariko aho hantu ndashima Imana i Bukavu naba yameza 2 sinafunzwe nabi Bukavu ni umunsi umwe gusa umunsi yakurikiyeho banitayeho baho neza mbeshaho nabandi batwari dufunganywe neza nabibwiye abacejo nagaburiye abandi ifungwa twari turi kumwe zirenga 20 iminsi ukwezi kose kubera abantu bangamuriraga je barangemuriraga ibyo kujya byinshi cyane amata nibiki nkagaburira abandi iyo minsi nahabereye umugisha kandi ukomeye umunsi banjanye Kinshasa no munsi bari bandekuye bambwiye ngo ikibazo byarangiye nta cyaha ufite ugomba gutaha ibintu dwanze ndavyohereza inzi ngo ndasohoka uwo munsi ngeje mugoroba saa 12 bati byahindutse bazagusohoresha ariko nta kibazo uzazinduka kugenda mu gitondo ubwo ngo bagende itegeko rirasohoka ngo mupaka nzi Kinshasa barankeneye baje mu gitondo n'iyindi shusho ntobabwira uko yari imeze bamfata nabi baramboha barampambira banshira mu modoka bahamagaje bato yo kuntwara gusa nje nyine inkuri Bukavu za Kano Rapide ingezi Goma basanga imodoka irahagaze injera ku kibuga cy'indege nsanga indege irahagaze baranuriza ni Kinshasa mu byukuri ko ndi gutogira ngo abandi bavuge ngezi Kinshasa amakuba nayaboneye kuva ku kibuga kugeraho narindi kuri prison byari bibi biteye ubwoba kuko nagiye kururuka bavuze ngo haje ngo umukoloneli wa M23 ukomeye nururutse abantu apana bangana nkamwe nk'inshuro 3 mwebwe baje kuntega baye bavuza induru abafite amabuye abashaka ngo bamuzane tumwice muzane tumurye ari ibintu biteye ubwoba baniceje mu ivumbi nsanka kurya sinamenye ukuntu ndashusho nari mfite kandi mboshe ariko uwo munsi nagiye nsenga mu byukuri ndashima Imana yuko ari ikintu umukozi w'Imana yabwirije mu gitondo njewe nakimenye nkigiranye imyaka 6 cyangwa uno wa 7 8 igihe bangaruriye hari mu kibuga nje muri Amerika naraje ngo nshike hano abantu baransengera baransura aberekwa barerekwa
berekwa ibitari byo ariko ntago byari ukuri. Abari ko bashamburiye bagashamburiya, abambwira bandoga barabivuga biga byo kubesha namwe muzi. Ariko naje guhanurirwa n'akana gato kangana nkuko karampanurira bwari ubwana nageza nigisha umubatizo. Karaza karambwira ngo ngwiwe tiyambwira ngo Imana yamubwiye, arambwira ngo umutima ngwiwe umutima wamubwiye ngo icyatumye ntagenda ngo kirakomeye ngo kuruta kugenda ngo none ugishakishe. Nama numva ko ankuyeho ikintu mu maso ndakanguka kandi numva n'umubabaro urashize. Ndamubaza ndetse kubera iki, arambwira ngo kubera ko ngwiwe yasomye Bibiliya ngo asanga ahantu handitse ngo iby'Imana yifuza kutugirira ngo nizo byiza. Donc biriya ntabwo ari biza kuruta ibyo yakoze, ibyo ishaka gukora. None gubishakishe. Kuva uwo munsi ndakira. Uwo munsi bari kubangira gutyo isengesho nageza nsenga rimwe gusa. Bampagaze hejuru bakubita bakora ibyo bashaka. Nariko ngo Mana nkeneye kunyigishiriza hano icyo ushaka. Kandi iminsi nagize singiye kuvuga amakuru uko nabayeho, ariko narahize kandi mpiga amasomo meza ateye ubwoba. Irya mbere nize Imana yanigishije kumenya kubana n'abandi, kandi itwigisha uburyo umuntu wese ari umugisha wundi muntu. Iyo utabizi woba ahantu ukabura icyo wamara, ariko iyo bisobanukiwe aho woba hose uri umugisha wabo abantu muri kumwe. Icyo ni Imana yanigishije. Cya kabiri yanigishije, Imana muri prison yaneretse abantu uburyo bankunda. Burya nta tubona ko bagukunda utaragera mu bibazo, ariko Imana yanyeretse urukundo rw'abantu. Zanibuka rimwe narasenze ngo mare nderekwa, kandi nubwo bwonyine neretswe sinza nerekwa hano. No nukuri ndasenga numva amasengesho yashanje ntawahayaje. Ngo mare namambwira Imana ngo ayanje ndayaretse kurikirayo baye bansengera. Kandi nkamamubwira baye bansengera ndavuga ngo Mana ukurikira Harvest wumve ko yayisenga, ukurikire Sepaki Bukavu wumve ko yayisenga, ukurikire niba ture ya Harvest wumve ko yayisenga. Jewe ayanje arananiye, ariko icyo kintu nico nabonye. Aya masengesho nageza numva mu mwuka no mu mutima. Nageza numva amasengesho y'I Nairobi nkayumva, kuko Nairobi yose mwari munsi. Ndavuga ngo Mana abantu b'i Nairobi bose uturere twose nta utanze wumva amasengesho yawo. Imana ishimwe ko amasengesho yanyu azadusangiriye. Icyo nico nashimye mu Imana. Isomo rya gatatu nizemwo nizi isomo ryo kubabarira. Twari ko turiganira n'abakozi b'Imana mu kanya. Kubabarira, umuntu yaje kunsura azanira agatabo nkiri Bukavu ko gusoma. Ahantu wa mbere nasomye imbabazi. Isomo rirambwira ngo kubabarira ngo nugutwerera wa muntu icyo atafite, ujye wakugiriye nabi ngo umuhaye icyo atagira. Mu buzima bwiwe ntagira imbabazi n'urukundo, ngo ariko iyo umubabarire ngo umutwerere icyo adafite ubumukijije. Nukuvuga ngo uyibabariye ubutanze ikintu wa wundi atagira muri we kitabamo urakimuhaye. Aya masomo ndayiga ubu ndashima Imana yuko ibyatubayeho byose byatwigishije, byadukundishije abantu, byatweretse ko mudukunda, kandi byatwigishije kubabarira. Imana ibahereze umugisha kuri ibyo. Bwana asifiwe. Ndashima ko ndi hano muri Prime, nubwo naza ntanga igice cy'icuma ariko ndi uwa hano ndi muri rize nanje, kubera inzi ko mwasengeye musanzwe musengera imfungwa, ariko none mwageze kuri je murasenga cyane, kubera ndi umwe mu rugingo rw'abahano. Iyo ngeze hano inza nibuka ko hari umunsi twabuze aho duca tukaza twurira dutibukira hano. Abanyakenya baravuga bari hanze ngo watu ni wabaya, unajua hata wamebomoa na kanisa yao. Munsi bajana ba bantu bajanye dadabo.
ndashima Imana ko nta waguyeyo, bose bagarutse kandi bari hano. Numvise ko muhamwubaka ngo irindi kanisa ritari iri, ariko niri ni Nyamugisha, wenda muzaharekere aha repetition basi baza baza kuko hakorera ama repetition. Ngira ngo ikibanza cyiza ntawe uzupfa kugiheba, ushaka uburyo wakigumamo. Uyu munsi ni uwa dogiteri, ubu ko turavumba ku mashimwe ye, ariko cyane uno munsi nuwe n'amasaha bamuhaye cyangwa se iminota ko turagenda tumwibaho gahoro. Ndashima Imana ko ndi kumwe na dogiteri hano. Sinari muzi, nari ntaramubona, ariko nazaga mwumva, ariko nkamwumva neza. Ngira amahirwe ansangaho narindi, aho twari dufungiye. Ese uko sinatangiriye hagati, ariko ni nkaho heza. Je nafatiwe Kinshasa nk'uko Gasake yabivuze, ndi muri hoteli nari mpamaze iminsi 13. Mu masaha 7 mbona baraje barankomangira, Gerard niwe wankomangiye saa 7 z'amanywa, arambwira ngo hari abantu banshaka muri salo. Je nibaza ko ari bene wacu baje kundeba, kubera twari twabonanye hari ikiriyo cyari gihari. Sokana morale nyinshi ngiye kureba bene wacu, mpageze sanga ni bene wacu nyine b'abakongomane. Hariho abapolisi babiri, abakozi ba NER babiri, undi mupolisi ari ku maesikariye hari muri etage, undi ari hasi ku modoka. Dunga abapolisi 4 n'abakozi ba NER babiri. Bambajije ibyangombwa nanga kubibaha, banza gushaka kumenya abaribo. Banyeretse amabaje yabona n'ibyangombwa, mbona nyine ndi mu mazi abira, ariko kandi numva ngikomeye. Zana passport ndayibereka, barayireba, barayinsubiza, barasohoka. Bageze hanze barahagarara umwanya utari munini, mbona baragarutse atambara ibirato tugende. Byabaye ngombwa ko ngenda, mpageze nibirebere simbisubiramo. Uwaje kunsambisha wa mbere uwo munsi yambajije ico bamfatiye, nkamusubiza nanje mubaza ahubwo kinsobanurire. Fatwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11, tariki 5 nibwo nasambye. Banzanira umupeje, asomye gusa izina ryanje ndabaramiye, riba infraction. Niyo infraction ya mbere yabaye izina. Tekereza ukuntu Mikayire yicaye atekereza kunyita ndabaramiye, none uyuwe agiye kurimfungira. Niwo munsi nababwiye ngo natekereje umusaza ise wa Gigi, ukuntu yise Gigi iryo zina. Ntekereza ko wenda yatuye mu iposho, kubera burya ikizungu yutatuye mu mujyi hagati ugaturana n'isoko rimwe na rimwe uzumenya nk'ibintu. Ni wenda izina ryanje yo ryitwa nka Gigi, ntiyari kumenya iri zina, ntiyari kuritindaho. Niyo infraction ya mbere yahereye, atarinjira mu bindi no mu yandi madetaye. Ambwira ko iryo zina ryonyine ndi burifungirwa imyaka 2 aho muri NER, hanyuma bazabone kunjana Makara aho dogiteri yarari araza ko atubwira. Ahamagaza manifesto indege najemo, atangira kwandika abantu, abwira bari bicaranye ntaramenye ko avuga n'ururimi mvuga. Amubwira soma izina yumva ari ryerekeranye n'iri iwacu, akamubwira ngo nari yandike. Yanditse amazina nk'ikenda ngo agere harasinzira. Yarasinziriye, arasinzira bye. Uwaba akomeza kuvuga amazina menshi, uwaba yasinziriye adahayandika. Akangutse asanga na amazina 9 yanditse. Ngo amukore atese igihe cyose navuga yari amazina kubera kutanditse. Wa wundi ahita afata ahubwo cya gipapuro yari yagize aragifata giterera hirya. Mbona bitanyorohera. Nahise mbona ko imisambi itaza koroha, ndahaguruka namubwirane munsubize muri kasho, kubera yuko already warangije kunkondana, ndinzi yo deza nirangira nzabone kukuza munjane Makara. Byafashe umwanya muremure,
bahamagara directeur general araza araintervene arantuka ageze aho umusobanuriye bya bitutsi abihindurira kuri mugenzi we. Ambwira ko agiye kunshakira undi mopeje. Mbona ko nanzanira undi ntari buzane umunyamurenge, uwazana wese araza asa n'uriya. Ndamubwira noneho ndekera uriya ariko umubwira iriya tribalism afite, iriya vangura afite arireke. Aragenda aramubwiye subira muri office yari arimo, ntiyambajije n'ijambo narimo. Abwira wa wundi wari wicaye ku ruhande, ariko igihe nahagurutse yambwiye ijambo, arambwira ngo ibyo uhaye wikora shaho gute uko mvuze, ibyo uhaye wikora ese wowe uri umusirikare? Ndamubwira naho ubwo mwebwe ntituza duhuza namwe no kunyicura ashaka ko banyice. Nyine nari ngiye nko kuja nko kurakara, ariko nyine bene ubu burakari bwejejwe. Biba ngombwa ko wa wundi amubwira ati ibisigaye kurikirana biri muri telefone ye naho ibindi. Arebye muri telefone azana ahantu hari handitse aka message, ansingiriza telefone, nabonaga wenda nako bari kugakuraho ingingo. Nyagasani izikora ibintu, ndamubwira nyisome, arayinsingiriza ndayideritinga, kandi twicaranye nawe n'uwo hari twarayishatse uwo munsi turayibura twese. Ndamubwira niya telefone umpaye bya bindi unyeretse ntabyo ngihambona, binyereka arabishaka arabibura, asaba ko bamuha phone ngo ayirarane, barayimwima. Uwo munsi nibwo naherutse imisambo, mara ukwezi, ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 baransohora hari saa 10, barambwira ngo wabaye libere. Ndishima cyane, sezera bagenzi banje. Nari mfite ico gihe amasezerano n'abana banje aho nzabajana, mbwira bagenzi banje ni mubishimishije nuko ngiye guhigura icyo nahigiye abana nibarangiza uwa 8. Ndicara saa 11 sizeri saa 3 bansubizamo ngo habe ku itariki 14 nibwo nasambye. Wa wundi aragaruka none hazana amakuru yose ariko Nyagasani makuyisobanuraho abura evidence. Impapuro yari yazanye hafi lame yose, nta n'urupapuro na rumwe yanditse. Mbaho ngaho nahabaye kuva mu kwezi kwa 11, kwa 12, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, ku itariki 10 bankuraho muri anere. Bari ko bampungisha ngira ngo Gasake nababonaho ahitira. Ariko aho nahasanze abandi bene wacu tuvuga ururimi rumwe. Umunyamurenge nahasanze yari umwe, yari mwene Makimbi, sinibuka izina rya Alexandre Sanze. Abandi baje bansanga nyuma, barimo abahungu b'abagunga 2 n'undi mukobwa, umwe yari ari kumwe n'umudamu we. Bashirake baza kuza nyuma, je barahankura banjana muri Demiap ahantu hamwe muri renseignement militaire. Mpageze nakiriwe je nk'uwundi muntu, umbwira uko meze n'uko nsa. Barabitangaza ngo bafashe muri muna wa uriya mugabo nyine wa hakurya hariya. Noneho Ruterera arababwira turiya ntabwo ari we nene, ko ndareba nkabona ari umunyamurenge. Ndamusuhuza mu idirisha, bampaye chance yo kuba hanze ibyumweru 2. Wumve kurara hanze mu kaveranda nka hariya ukumva ni nkaho baguhaye Muse igera. Mpamara ibyumweru 2, nza kwinjira nyine nsa n'uwamenyereye aho, sangaho narindi hari nko mu kiraro, hari nk'imuhira nyine hatari wawe cyane, nkarya twazaga turara nk'imutunda wenda abahazi bamuze hariya. Sanga ni prison yego, kubera yuko nubwo bona gufungira mu rugo rwa bari gifungo, sangaho ngiye niho habi cyane. Mbamo mu mezi 4 nahamaze, pageze hapfuye abantu 3 bakurikirana bicwa n'inzara. Turabashingura, rero ntitwabashinguye bazaga baza bakajana. Ariko Imana iraturinda, baradusambisha naho
ariko ntibatujana mu nkiko kandi aho aneriri na demiyape twari dukiye ku nkiko ntibanyinjizamo ngo mburane banjana muri demiyape. Mwene wacu nahasanze nawe kandi nahasanze Colonel Ruterera, abandi baje bahansanga barimo Muzehese Gahumba w'ibukavu, barimo n'abandi benshi ba Jean Claude Iwarabizi. Nyuma yaho baratubwira ati hari undi mugabo uje, ati wowe banza ari minisitiri bafashe ni Gisaro, ni ba Nyarugabo se bazanye cyangwa ba Excellence Ruberwa ninde ati ni umunyamurenge w'umuyobozi ukomeye cyane. Banza Ruterera ari warungurutse arambwira ngo ni Dr Lazaro, ariko ubwo narakandagiye amakuru ko Gasake kera yafunzwe bindya ahantu, nanje ntanga message mugende mubwire umugore we uri musozi asenge Gasake ntakazanywe Kinshasa, ariko nawe maralizima yaje kuhaca, ariko byagenze neza kubera abo bahamukisha yari inzira yo kuji wiwe, wende iyo bamutinza hari abagihari kuko hari abandi bakihafungiye. Uyu mugabo arahaza arahansanga muri demiyape ni habi hose, ariko burya hari habi cyane. Bamuhitiza mu cyumba kimwe cyitwa ngo ni Sonibor, uzi ukinjiramo wambaye isengeri y'umweru, bitarenze iminota 30 iba yabaye nk'ikirepe cyangwa igahindura irindi bara, kandi wenda butari ubucafu icuya kiba kirimo gihindura nayo wa mwenda wambaye. Ni inzu itagira idirisha, wamesaga ishati mu isaha imwe utayisohoye hanze ikuma ukayambara kubera icuya ubushuhe buba burimo. Ni ukuvuga ngo ibikuta byose biriho amazina runaka n'izindi nyandiko zindi zandikishije rouge, kandi iyo rouge yari amaraso y'ibisimba byari birimo biturya icyo usingiriye ukandika icyo ushaka kwandika kuri rwa rukuta. Umubu muzi ko imibu muza muyikubita ukashaka uburyo uregera, hariya ntawe uzi ukubita, uzi usingira gutukica nk'itanu. Yaraturiye inda yaravuze nizo izo nene zaratondagiraga. Ndanda birababaje, washaka ikintu uhawe uzira aho ngaho n'icyo bakujijije ukakibura. Nza nibuka yigeze kumbwira twazaga tubyuka saa 11 dusenga, akambwira ngo tuzo tuzifata saa 11 ngo zigisinzire, ariko izo ntizazaga zisinzira, ariko zazaga zisinzira. Ubu ko turasa n'abaha baseka, ariko kandi ni mu buryo bwo gushima Imana, ariko kandi tubereka ko bagenzi bacu bakiri hariya bari muri ayo mateso, ntabwo ari ugushaka kubasetsa, ariko ni ukugira ngo ugire umutwaro wo gusengera umuntu uri aho ngaho twavuye. Twarasenze, ndabizi mwarasenze. Iriya nari umunyamasengesho nuko hano Nairobi mutanshize muri icyo gikundi. Nza nibuka hari umugabo umwe mu Nande wapfuye fa mu gatondo yishwe n'inzara, wenda ngira ngo Lazaro aratarahagera. Nsohoka muri shambure twabanagamo na Colonel Ruterera, ngiye muri saro, n'akantu k'agasaro twakitaga ko ari agasaro, baranshaka barambura. Nyuma ngarutse Ruterera arambwira ati ko baragushakisha uruhindu, hari umunande wapfuye hariya, ko baragushaka ngo uza ko haba ntaba yapfuye. None sije ko barampamagarira kera wavuye mu mwuka ngo ndacyamushoboye, ariko ndashima Imana yadukuye hariya. Kandi nubwo twaje twishimye ko tugusubiye mu ngo dusanze abadamu n'abana n'inshuti, ariko ngira ngo mubo twaganiriye bose nababwiye ko nubwo twishimye ariko si cyane, hari abo dusizeyo. Nababwiye ko nsizeyo uyu no mugabo, nsizeyo basanze bari bakiri muri yanere,
sizeyo baruterera, sizeyo bashirake bari bagifunzwe, n'abandi benshi muzi. Mfiteyo murumuna wanje wo mwadata wacu, musaza wa sister ya Nyagatutsi, ari Ndoro. Ni benshi ba pasiteri wa hano William baracyariyo, ni benshi muzi. Nubwo nishimaga nagiraga amarimite mu by'ukuri pe, nubwo nza mvuga ko nishimye ko natasha, ariko ngira amarimite y'ibintu bibiri, y'abakiriyo n'abahaguye. Ko muranyumva? N'abahaguye. Dr. twishimiye ko waje, kandi navuyeyo nzi ko ari inyuma yanje, ariko kandi ntibyakunze. Kandi ndashima Imana ko message nakagombye kugeza mu rugo rwiwe nayihagejeje. Usibye wanabibwiye ejo bundi n'umudamu wiwe nabibwiye, inomero nzikuye ahantu kure cyane muri Amerika, nanze kuzishakira hano hafi, kandi naho nari kuzibona. Ibyo ari byo byose simuzi, sindamubona. Ufite umugore w'intwari, kurikije uburyo naganiriye nawe kuri telefone. Ibyo namusabye yarabyubahirije, ibyo yansabye narabyubahirije. Si ya myaka 15 yo kubika ryabanga rya wa mugabo yavuze, numvise ari intwari kaziri mu rwego rwo hejuru. Nubwo tutamuzi, nubwo ari ku gihe kizagera tumubone, none amugeraho uzamushimire. Numvise uburyo yaganiriye, numva hari urwego mushizemo. Hanyuma twaje hano tumuherekeje, muza mubona ngira ngo uyabayumbe baje no bene babakomakomeye baza bagira nk'abandi babaherekeza. Natwe twaje duherekeje dogiteri, ariko munyemerere saba umuntu mwahagarare hano, nimurangiza mbasaba itorero mwese duhaguruke. Muri uko guhaguruka turaba dusaba ikintu kimwe, ndakivuga mugeze hano. Reka nsabe totaze hano. Je kujya Kinshasa, mbere yuko nje Kinshasa nigeze kuza hariya ku iduka ry'inshuro zigera 3. Saba toto kuja Kinshasa. Genda Kinshasa uzaje gusura Bonere. Arambwira ngo arabifite, ngaruka ubwa kabiri, ngaruka ubwa gatatu. Namubwira niba ari n'ikibazo cy'ibyangombwa nzabigufashamo uje gusura Bonere. Ndashima Imana ko yagiye, kandi ntiyagiye kubera nabivuze, yarabifite. Bonere amaze kwitaba Imana, nanga kuvaho narindi saba kugira ngo nzaje kumushingura mu Minembwe. Tuvugana nabo n'abari Kinshasa, tukomeza kuvugana. Umunsi byari prevu ko umubiri we bawuzana kuri Goma, navuganye na Gasakari yari Bukavu. Arambwira ati sinzi ko binkundira ngo nze duhurirane kuri Goma. Namubwira ni kora ibishoboka byose, niba ari ibyo wari uhakora ushaka ubisigira, tuje kuri Goma tuzahure na Toto azanye umubiri wa nyakwigendera. Ndashima Imana ko wagiye to, ndashima Imana ko warwaje Bonere. Yari intwari yacu, yari n'inshuti yanje cyane, muzi umurwanirira afunzwe mu ba 21, mu byo nazize arimo, ariko kuri nicyo gihe Imana yari yaramugeneye. Sinabaye ku kiriyo cye, kandi ubu si kiriyo, simbivugaho. Impamvu muhagurukije niyi, nari mvuze ko nishimye ko naje, ariko nkababara yuko hari abandi ngisizeyo, kongera nkababara ko hari abandi noneho bahaguye. Ntacyo bazira uko dusa, kandi harya twavuye niho abandi baguye, niho abandi bakiri. Munyemerere itorero duhaguruke. Ndasaba Bishop wa hano, nubwo nkujanye umwanya Dr. Wihangane, asabira umuryango w'abacu bagiye basiga ubuzima hariya. Imiryango ya Imana, twebwe turashobora kutabitaho, turashobora kutita ku mfubyi zasizwe, ariko Imana yo nzi ko
ihagaze muri uru rugo kandi igomba gukora birenze ibyo Bonheur yogakoze. Nyemerera Bishop mu cyubahiro cyawe ndetse n'abandi bose duhaguruke turabibuka babandi badukuwemo tuzi umuntu tumwe n'indangiza nsingirize Bishop asabira iyo miryango, then mbone gusaba Dr. akomeze gahunda. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikiranuka mu byose, uri Imana igira umugambi mwiza ku bugingo bw'abana b'abantu. Ijambo ryawe riza ritubwira ngo muri twe twese ntawubaho kubwe kandi ntawuzupfa kubwe. Turiho cyangwa dupfa nuko turi abawe. Turagushimiye Data ku byo wakoze, ariko kandi uravuga ngo uri se w'imfubyi n'umurengezi w'abapfakazi. Shimwa Data kuko ari wowe uzurenganura iriya miryango yose Mana yasizwe n'ababo. Data urabazi kandi si gishitsi muri wowe, ubwo bagendaga niwe wabihanguye, niwe watanze uwo mwanya kugira ngo bagende. Iminsi yo kuba ku isi wabageneye niyo, ariko Data twizeye ijambo ryawe kuko uri Imana iba hose kandi zifasha kandi zirinda. Ukomeze ubarinde, ukomeze ubegere igihe cyose. Ni nako ijambo ryawe rivuga ngo mu mwanya bari bo bonyine uba uri kumwe nabo, uba uri iruhande rwabo. Ndagushimiye Data kuko uzakomeza kwigaragaza mu ngo zabo, iriya miryango yose yasizwe. Data ubabe hafi, ni wowe Mana yabo, ni wowe mungeri wabo, ni wowe mufasha wabo. Icubahiro kikomeze kibicawe, ni mu izina ryawe tubisabye, amen. Reka nsabe Dr. musuhuze ndetse na Gasake asubira mu byicaro. Imana izarera abana biwe. Narafunguwe rero nanje mwarambonye, byageze urwego bumva ko bamfungura, hagiye mu nkiko, ntajanywe mu nkiko, kandi byari kunjana byari byinshi cyane. Ukunsa konyine iryo zina navuze byonyine byari kunjana mu nkiko, n'abandi bagiyeyo ntabwo bakoze ibibi birenze ukonsa n'ukomeze. Ariko nabonye igitondo kimwe bampamagara ngo ninsohoke, ndetse Dr. akambwira ngo arantuma, ndetse uko urantumuzi ngiye wenda ngiye mu nkiko cyangwa bantransfer mu yindi kasho. Ibyo kuntuma rero nta nicyo bari ko baje kuntuma, twari tubiziranyeho. Ubuzima yari arimo nari mbuzi, n'ibyo ari kuntuma ndizera ko na madame we ibyo yamubwiye namubwiye ni nkabyo yari kuntuma. Ndashima rero kuri release yaduhaye uyu mwanya kuva mu gitondo ndetse n'ubu nyine, ndetse twabanje no kuri harvest mu gitondo. Baramwishimira cyane, biranshimisha. Bamuteze n'impundu hanze mwibarabara, abanyakenya bariko bibaza ibyabaye, ariko ibyo kwari kugarurira Imana icubahiro yabashije kubikora. Iyakoze biriya nibi nabyo bituri imbere bitugoye, tubona ko ari umusozi. Imana rero izabikora. Murakoze cyane. Murumva ko harimo amajambo menshi, ariko kubona uwo uyabwira burya naho n'undi mugisha. Twagiraga burya muco wacu murawuzi wa Mpuruyaha. Rimwe na rimwe abantu bagashaka kuwugaya, ariko burya nico kiza kikubwira ko kugira abantu, kandi nawe ukamenya kuriho, kuko wagize abaza kukubaza amakuru. Hari umugabo umwe nza numva bavuga ngo yageza azindukuruka, ngo yakundaga kuvuga amakuru, none ngo abantu babanka batinda kuvuza ati umuntu azazinduka akazindukuruka, abandi ntibaze kumubaza amakuru. Birya si uko ari ukukunda kuvuga wenda kuko baba bivuze, ariko nico kiza kikwereka ko uri mu bandi.
kandi iyo duhe tuyababwira icambere tuza tuyababwira kugira ngo ubwacu turuhuke. Icakabiri namwe duhaye tubwira namwe mwifatikanye natwe kunezerwa, kubera kuko mwarasenze, mwararize, mwarafunze, mwaratuvuze, mwatanze amafaranga yo kutugaburira, noneho muratubonye tugaruka. Tutababwiye aya makuru tuba turinda shima. Ariko nje hano kugira ngo mbabwire ngo mwarakoze, mwarasenze, Imana irumva. Kandi nimba ko twagiye dusohoka buke buke, turinze ko n'abandi bose bazosohoka. Turabyizeye kuko Imana izobikora. Mukomere rero mu bibazo mwagiye muhura nabyo byo gufungisha abantu. Hariho bamwe bagifunze, hari ingo zabo mufite hano, hari abatabarutse ingo zabo murazifite hano. Abo bose ari abatabarukiye mu mugozi, ari abatabarukiye mu gutabara ababyeyi, abo bose mufite bari muri mwebwe, mukomere kandi Imana iduhumurize. Nzambibwira abantu igituma burya tugira mpore. Muzi ko tugira arama abantu bamwe batayigira. Uzukorora ugakorora ukitiyemura bakama bakureba gusa. Aho umwaba muhaye mugenda wasitara, bamwe bagaceceka bakabura ico bavuga, abandi bati wapata. Ariko twebwe tugira mpore, kandi mpore burya n'imvugo y'Imana. Igituma mpore nikunda nuko izi kubwira ngo njewe, wayikubwira njewe ndiho nawe baho. Imana rero igihaye itubwira ngo nitubeho icishije mu bandi, umukene nutagira abantu. Abatambutse mbere babivuze, sinarinzi agaciro mfiti wanyu, no kuvuga mu bacu mu banyamurenge, sinarimbize. Sinarinzi agaciro mfite, sinarinzi agaciro mfite mu bapfurero n'ababembe n'abasha, kuko mu bansuye harimo ababembe, mu bansuye harimo abapfurero, mu bansuye harimo abasha, mu bansuye harimo mwebwe. Mu bansuye harimo abazungu. None natekereza ngo ukuntu Imana yafasha abo bantu, simpaye mvuga gandi moko, simpaye mvuga n'abandi bibindi bihugu ndekeyaho. Ariko none nkagaruka nkavuga ndetse nje ndinde kugira ngo aba bantu bose n'abanzi n'abatanzi ngo bahaguruke ngo bamvuge neza cyangwe se ngo bansengere. N'abandi bameze nkanje namenya agaciro ko kuba umuntu, ariko ukaba umuntu w'ubuntu. Narabimenye. Icya kabiri nabyo namenye na agaciro kanyu mufiti wacu, uwo bazira nishema. Ni naco gituma abatubanjirije abagiye ziriya ntwari zose zagiye, no kubera agaciro baha
umuntu bayi wacu kutamenya agaciro k'iwanyu kutamenya agaciro k'inzuzi ziwanyu kutamenya agaciro kudushigo twiwanyu kutamenya agaciro k'imisozi waragiriyeho inyana n'ibipfura kutamenya imihana yiwanyu kutamenya ibisambu agaciro k'ibisambuzi wanyu tuwomenya agaciro kawe nimba turiho tugasuko dusa nukubera aho twahinze kuko dusa ni wacu dusa n'inkazi wacu dusa n'imisozi yiwacu dusa n'amazi yiwacu turesha n'ibiti by'iwacu uko mubona musa na minembwe buri abantu bose baza basa naho bavukiye baza basa naho bakuriye aya mazina tuza twiyita nuko ava iwacu tuza twita amazina y'inka kubera kuko twazitunze tukiyita amabara yazo kubera kuko ari Imana yabonye yuko arizo zikwiriye kudutunga muza mwibuka habe n'ibishanga byonyine by'iwacu mwibuke inkeri mu matongo no mu bisambu mwibuke imbuho birya byose Imana yageze ibizanira hamwe mwibuke zasagategera abana batoya bakuriye ruguru nibande muri mwe mwaraziriye tukagenda Imana ibyo yitereye ikabiduterera kugira ngo tuzobeho uko dusa baza bababona bakabona mudasa nabandi ntibamenye igituma musuko musa dusa n'ubutaka bw'iwacu dusa n'igihugu cyacu n'inkazi wacu baza bazire iyo muhaye muzireba mukareba niza handi muza muzitandukanya mukazimenya mukamenya ngo izi ngizi zaragiriwe irungurungu mukamenya ngo nizi ngizi zashotse Nyakivu mukamenya ngo izi ngizi twazishoye mwana mukamenya ngo izi ngizi zangoye amazi ya Turambo ya yandi wa musaza yavuze ngo azatunga umwana w'umutindi iyo tudaheza agaciro kiyo tuva ntabwo twokwihereza agaciro kaho turi kandi ntabwo twomenya n'agaciro kiyo duhaye tuje ariko agaciro kose kagira itongo nico gituma turi abanyaminembwe Imana ibona kuko ariho hari hadukwiye kugira ngo ntituhabe gusa ariko naho tuhagire n'amakanisa tuhagira amatorero ibisambu bihinduka ubutayu amarango tuyahindura utubuga two gusengeramo inzara zihinduka inzu z'Imana tugatanguranwa n'inyoni kubyuka kugira ngo dushime Imana ico tuma Imana itatugirira neza ngo yibuke ibyo twayikoreye niki ibyo duhaye ducamo none nababwiye kare ntabwo bitubuza kubona iyo duhaye tuje kandi ntibitubuza kumenya kuko ibihaye biba byose Imana yo bihindura twaririmbye mu gitondo kwa pasiteri turaririmba ngo Imana izi imibabaro yanje yose kandi ngo izigira gute imibabaro yanje yose ni kwayizi ahindura iyo mibabaro ngwanezeze Imana ishimwe Imana ishimwe cyane ndifuza kuko imibabaro ducamo dudakomeza kuyigenderamo gusa ariko duhure n'Imana yiduhindurira haleluya imfubyi zacu ziba abagabo zibe n'abagore
abapfakazi bacu babintwarikazi, twubaka igihugu kandi igihugu tucubakire mu mitima mbere yuko dushinga amapiki cyangwa se twubaka inzu dukwiriye kubamo. Igihugu tubanze tucubakire mu mitima yacu, imihana yacu tuyubake mu mitima yacu. Ako niko gaciro kanini. Twageze tugenda tukaja mu bisambu, tukaja mu bishigo, tukiririrwa amasonga, twataha ku mugoroba rimwe na rimwe bakatwuhagira ba mama na ba kaka, bakazana amavuta yo mwicwende bakadusiga, amaze tukaryama. Bwaca mu gitondo tukabyuka tuja mu nka, tukabyuka tuja mu ntama, abandi bakaja ku masomo, tukanezerwa. Ibyo byose nta gaciro kenshi tuzatubiha, ariko tuzatumenya ko ubwo ari ubuhanga Imana yari yarashize mu bacu. Nico gituma muri mu kugenda na hano mukahaba ntibibagore kubaho, kubera kuko wigeze kumenya ukuntu uba mu gihuru, uba mu gisambu, umenya ukuntu ukwiriye kubana, gushaka imbuto, ukazana inkeri za nimugoroba, abana bakaza kugutega, wazishize hejuru y'udukwi. Muzabyibuka bama? Amaze abana twaturuka hariya, mwaturuka hariya, abasaza bicaye ku gatorero, ubwana bwasigaye ko burarira, amaze bababona mutungutse hariya, n'abagabo bakibagirwa, amaze bakama bavugira hamwe n'abana babo ngo mama araje. Abagabo bagaza bita abagore babo ba mama kubera koko birira nk'ubwana. Murabyibuka? Ntimwe mubyibuka ko murabyibuka? Agaciro ko kugira iwanyu, mugira uko musa, mukagira ibyo mwisangisha, mukagira amahoro y'umwimerere, bikabanezera. Mwataha ku mugoroba mugasanga ibigori igihe cy'imvura, maze nyogokura akabahamagara cyangwa nyuko ati muze bana we nimwe nkabicara ku ikombe, mwanyagiwe n'imvura, agashiramwe udukwi, akamana twatundi tumwe twatonze umurayi, agashiramwo, amara gakotsa ikigora aho ngaho, uko kimwe ukirya, ikindi naco uko kirasha, tukabinezererwa. Mu kwezi kwa kane nyoko yarabinyokereje, imvura yatunyagiye tuvuye ku kabingo. Ntituzokundi wabandi tutazi wacu, agaciro k'iwacu nako ngako. Hari igihe muze mwumva ngo wumve yuko uvuye muri Kenya ngo uri mu kurya za sausage, twebwe twageza twiririrwa amasonga, amaze ku manywa tukaja guhindura inka cyangwa se tukirirwa mu nyana, twagiye waciye imyagi. Mwageze mu kuntu byageze biryoha, abana akinjira mu murima, akaza yikoreye ikiba, yamara gushika ku musozi, amahoro yo mu mutima yonyine ubwawe agatuma wicara iruhande rwa kanangananga mu ndagarago, amaze ugatangira ugashoshora umwe, ukawugongora ukarya, udatekereza ngo ese ngo ibi. Ariko ntituyigere tumenya kuko hari mu Imana. Imana yari yaratugiriye amahoro. Ariko Satani ntinezerwe nuko twokura ngo dukurane n'abana bacu, ibyo twabonye ba mama badukorera, n'ibyo twabonye ba data badukorera, natwe ngo tubikorera abana bacu. Uno munsi tukaba duhe twangara, abana baba bazi igisabo bakacita igikunga, abana baba bazi inkongoro bakayita igiti, baba bazi iyo amata azava bakababwira ngo ni kwikinga. Satani kabona kuko tudakwiriye kunezererwa ibyo bintu by'iwacu, itwivutamo, itangira kudufunga, idufungana n'abagore bacu, idufungana n'abana bacu. Ariko ntituracika intege,
ntituracika intege. Hari undi munsi tuzongera twicare ku ikombe, tuzongera twicare dutarame, abagore bazongera basase ibirambi, basase ingeregere. Muteguri, muhomegira, muvugururi, amaze mutere amabara ku nzu, twitegura abakwe n'abageni, kandi twongere tugire amakwe y'iwacu. Ibyo bihe bizongera bibeho, ariko ntibizoba atari uko duhe tubyishuza Imana. Iyo mbabonye nzanezerwa, nkamenya kuko tukiriho kandi tuzobaho. Kubakomeza dukumbura iwacu kandi tuhifuze tunahavuge. Hari abantu bamwe baza bagera ahantu bagatinya kuvuga kuko abari baribo. Oya ye, none ubu ngubu muza mubyigisha abana. Ni bande bafite abana batoya? Nababonye mufite abana batoya benshi. Mumfashe twigisha abantu umuco w'iwacu, twigisha abana, tubabwira tubabwira ikinyamurenge. Ndi mu bantu ba mbere babiri cyangwa batatu batangije iriya projet ya Bibiliya y'ikinyamurenge. Pastor arabizi, muri za 80 ishiru Rwanda, ico gihe twatangiye. None uno munsi dufite Luka, dufite n'ibyakozwe n'intumwa, sibyo? None timuhaye mwigisha abana banyu ikinyamurenge. Izo somwa nande twebwe nko duhe dutambuka? Chairman, mufashe twigisha abana vuba biga ikinyamurenge. Igihe cyo gutaha kiri hafi. No, nimba utazotaha wewe, abana bazotaha. Jewe abana banje bose, nta mwana wanje utazi mu Minembwe. Umukobwa wanje bamaze kumfunga, yavuye muri Amerika. Se muhemuje benshi duraye tuvuga ngo tuje. Yavuye yaraza, ubu arakora mu Minembwe. Umuhungu wanje w'imfura arakora mu Minembwe. Iwagize igihe iwe baramuzi. Umuhungu wanje wundi wa gatanu arakora mu Minembwe. Ko turanga gukora mu Minembwe ngo tuzokore hahandi? Ni mupagase vuba mwegeranye tuje kubaka Minembwe. Ni muzi nuko muyabika bamwe ndi mukubona ngo bari mukuja kubaka hari, ariko naho ni muhubake, kuko aho tugeze hose dukwiriye kwasiga izina. Ariko mubika. Umunsi bamfata haje umuntu, burya nubwo tugira intege nke, ariko amasengesho. Ese sinzi wavuze ngo abakayori bari kwa musengera, niwe wari kuvuga. Natwe hari igihe tuzotugira intege nke, ariko tugira ba data na ba mama basenze. None hari umugabo umwe ngo wigeze kuvuga ngo abanyamurenge ngo ubukristo bwabo ngo ntaza bwemera, ngo ntibazi ico ngo bemeye, ngo baretse, ngo ntibazi ico bakije. Ariko no konka gakiza mu mashereka ya mama, mugazura mukambwira ngo nje gukora ibyaha ngo mbone gukizwa. Ba Samuel bazobe bande mu banyamurenge, sitwe. Umuntu akavuga woba pasteri kuva cagiye wageze ugenda wangara na madamu ariya mukabyara barya abana bose, ngo numara furaha ngo ntaramenya Imana, ngo ndakijijwe. Waruhiye iki? Twarakijijwe dukizwa tukiri mu nda za ba mama, kuko ba mama bagiye mu butayu baratujana turi mu nda. Tuvukira mu ikanisa, tukaririmbira mu ikanisa baduhetse. Ntabaza baheka abana hanga ngo babyine. Ubu ngubu hari buryaga hari ico muhaye mwibagirwa. Muzamubwira ngo abana gati bazabumva iyo bari mu migongo ya banyina.
yesi mbabwiye nimba ntamigo ngo mfite kubayeka mubareke. Amasengesho badusengeye, amasengesho ababyeyi badusengeye tukiri batoya, amasengesho natwe twasenze tukiri batoya, ngo aza yamaba nka kwa kundi kw'ikigega ukazugenda ukonjuraho gato gato, niyo wananiwe nubwo wagize intege nke, Imana ngo haraho izi kwibukira ikavuga ngo uyu muntu hari igihe twigeze kubana, ikavuga ati ndekanda mbe nkumwumva nubwo afite intege nke none ariko umuntu yamaze arambwira ngiye kurira indege, arambwira ngo bankuhagarara barampagarika harya mu kibuga, yamaza amfata ukuboko, ngo mara gufata ukuboko arasenze, ngo mara gusenga arambwiye ngo Imana ngo yarayibabwiye ngo je sinzanerekwa ntiyagira uzoza gukoresha iwanje rewe pipi naba abandi baza bavuga ngo baza babikoresha, wari kuvuga ngo bazabikoresha kugira ngo njewe no kwa zonanira none arambwira ngo barasenze Imana irababwira ngo hari imirimo myinshi ngifite nzokora hano akora je arampainja ijambo habe no kuruha mbitekereza namanurira indege, naho ubu bafite amakuru yose kandi sinza kunda kubaza amahanuzi simbigira zopfa kumpandukira gusa ngasanga namwe ko murabivuga naje ngategeye, ariko sino kwamaze ngo je kukubwira ngo bavuze gute kubuzamira byo ngo twandike none ugasinandika, ariko ubu ngubu noneho nzenda nzandika none ngo amare bati dufite amakuru, ibo bari bafite amakuru menshi nje sinamenye, ngo mare gushika ibuvira ndagenda turaja barambwiye bati hari ibyo twaza dukora na Monisco bizamanama twari dukwiriye gukora Minembwe n'ibindi, none ngo amare turabivuganye ngo turangize turagenda, ngo nje gushika ku mupaka mbona hari akantu katasa nakarigeza ariko ntaco byambwiye, nuko mu mwanya bati batubwiye ngo tugufate, jewe ati wewe niki ati natwe tubiza ko bavuze ngo tugufate, none gatugende tuje kubiro nurira namanurira imodoka nabo tugende, tumare gushika turavuganye nabo turavuganye ibyo bariko bambwira bati soreka genda, mu mwanya barandekuye bintu Ruhanga niwe president n'abandi basore batatu baraje barantoye turagenda, iryo joro sinobabwira isi yose ivuza amakuru yuko bamfunguye, ati none uwo muntu ndiyo musure mufate, nuko ndasura ndafatwa nje Kinshasa, bancisha ibuvira nagiye ntabo nje kugera Bukavu, bankubise mu ibato baramfunga amaboko, bamfungira ku nkingi nkiyi, ngo bamare bamfunga amaso, ngo waje kuba mu rukera mu gicuku bamfunga n'amaguru, ngo mare ndatekereza ntavuga ndeze none subira mu byaha zabindi bapasiri baza batubwira ngo twirege, subira mu byaha ndareba se ibyaha noba narakoze nibi, ico noba naracumuriye abanyamurenge niki ndakibu, ico noba naracumuriye abafurero niki ndakibu, ico nacumuriye ababembe niki ndakibura, ico nacumuriye ibihugu duhanye imbibe niki ndakibura, ico nicumuriye njewe ubwanje niki ndakibura, ico nacumuriye leta yacu niki ndakibura, none ibi ni ibiki? Nasenze amasengesho atatu, isengesho rimwe nasenze nabwiye Imana ngo umara ubwoba, ijambo rya kabiri mbwira Imana ngo ubwo nafunzwe nawe urafunzwe, ubu twembi turi chini ya ulinzi turajana, ica gatatu mbwira Imana ngo muri urugenzi ntangiye uzonereka ibyiza sinkabona ibibi, nuko ndagenda nibuka ngo duhuruke hakurya kuri Goma, bankuyemo cakindi bankuye kuri ya nkingi baranjana no muri Kashu, nirirwa aho ngaho ngo buje kwira bankubise mu modoka no ku ndege ni Kinshasa,
ariko aho hantu hose nagiye nce bakambwira bati nta dosiye yawe tugira kandi ntitwo nakubaza, genda imbere bazokubaza. ngo Kinshasa niho nabura niho baje banshishije ku bibazo, baravuga ariko ijambo rinini bambajije, barambwiye ngo nabujije abasoda kurasa. hari abantu baza bahambira baza bazana ibyaha, kuvuga ngo ko baraguhambira icyaha cyo kuvuga ngo wowe ufite ubushobozi bwo kubuza abasoda b'ibihugu bibiri ngo kurasa. Nasanze nkomeye, igitangaza kabisa kabisa. Niba ari icyo ngicyo ndakomeye, icyo kibicaha. None ese jewe nari mu nama i Nairobi, icyo cyo singihakana. Nabonye aho basinya amasezerano yo guhagarika intambara, narabyiboneye, narindiyo, kandi byakozwe n'abakuru b'ibihugu. Baratubwira bati nimutahe nimushiki yo muzoja hose muzobwira abantu aya majambo, natwe kugira ngo nabo abaturage bazokurikire ibyo basinye, noneho amahoro aboneke. ngo shike turabikora kandi byagenze neza cyane. Tubwira abantu byabaye, ngo tumare kubwira abantu byabaye, abasoda bari bahari nabo barahaguruka baravuga byiza cyane. None abakuru b'ibihugu bokora inama bakuzuza akaba ngafungwa nuko nyuma y'iminsi hari nyuma uyu mugabo we yari yamaze gutaha. Uwo mugabo araza arambwira ati nyamara wararenganye, atariko ntutaha, jewe ibyanje nabikoze kandi jewe nakurekuye, ariko abakuru nibo baza kudesida cyangwa se nibo bahangura. Bukeye mbona baraje bati yewe wihanganega uraja mu rukiko, ntibyakunze yuko bakurekura. Twageza dusenga, uyu mugabo yageza dusengesha, yagiraga n'indirimbo yageza aririmba, noneho tugasenga tukavuga ngo mana uturekure dutahe, ariko nimba bikunaniye kuvuga ngo uturekure dutahe, utujane mu buro, utujane muri prison. Iryo nawe niyo yari amasengesho yacu abiri. Noneho ngo bansore yuko ngiye muri prison, nama numva Imana irasubije. Ndagenda ngira iminsi mikeya muri auditor. Abantu baje kunsura bwa mbere baciyeho ntibamenye n'ukuntu twasaga, ariko Imana itugirira neza. Tuva aho ngaho bati hano ntitukurekura, genda ukomeze uje muri Makala. Ngo nshike muri Makala, umuntu twavuganye muri prison arambwira ngo karibu cyane, ngo niwe twari turinze kuko nguri ikimenyetso yuko tuzosohoka. Uzoza kandi niwe uzosohoka mbere yacu, nyuma yawe natwe tuzokurikira. ngo niko Imana yababwiye. Ndababwira ati yewe nimbaga ari iyo ngiyo yanyu mukomeze, jewe ntayambwiye gutyo, sindaburana gasinzi uko bizogenda. Ngo mare gushika bama banicaza amezi 10 yandi arashira, nari maze 4 amezi 10 arashira, ntangiye ku 10 na kumwe baransohora ntaburanye. Ngeze muri auditora, umuntu yarampamagaye arambwira ngo twarasenze, ngo Imana iratubwira ngo uzosohoka utaburanye. Uyu mugabo gitukibana bageze bavuga bati niba muhereza indege atahe asubiri uyu muntu ko muramurenganya. None nabona ukuntu ngize amezi ntaburana, abandi ko baraburana. None nkabisabisha ni mundeke mburane, menye uko nicaye. Haruza wicara simfungu sindimbohe sinakatiwe uku nigutukungu batuzoburana uzoburana. Harimo undi mugabo twabanaga umupasteri nawe wari ufunzwe w'umukongo. Arambwira umunsi umwe yamaza, arambwira ngo Imana ngo yamushize ngo umutwaro ngo wanje ngo umutima we namwe yo bashizi bashiramo umutwaro.
yo gushiramo umutwaro wanje, yo gushiramo w'abandi basa nawe, yo kwame gushiramo umutwaro wanje utanzi ndaho twabanye. Arambwira ngo Imana yamuhaye ngo yamushize umutwaro wanje ngo mu mutima we, ngo azansengera ngo kabiri mwiyinga, ngo kuko ngo yasanze nararenganye, ngo none ngo agiye ngo gusenga ngo kugezaho nzosohokera, ngo kandi nzosohoke ntaburanye. Nono gaga tukemeraga tukaceceka, ntaho uzuvuga ati nguranyomoza, uzuvuga utureka turebe iyo bigume bijane nibihe, turebe iyo bizohekera. Kandi buri munsi wa gatatu n'uwa gatanu yarakwiriye kuba muri chambre yanje, akaza agasenga, akambwira ngo docteur uzosohoka, ati ndi mukubyumva mu mutima wanje uzasohoka, ati tugume dusenge gusa. Ejo bundi nawe yarasohotse, turavugana turi ari hanze. Nukuvuga Imana iyifite amasezerano nawe nta izidandikanya kurusha igitagangurirwa. Muza muntu kuntu kwiza cubaka kandi utuntu tudakomeye ariko ibitagangurirwa by'iwacu ku ndondo byageze cyangwa byo mu mibunda muza mubona irye fo mu ntuze mu bibiri biza bifata inyoni sibyo biza bifata inyoni. Ariko uzoreba ukuntu zitangiriza ya midandikanye gavazana kizikazana mwenga bareba ukuntu zigenda icisha kandi uze kaye. Imana ikadandikanye kazana ibyiyi kazana n'ibyiyi kazana n'ibyiyi byaruha igaca inzira hitari. Uko niko byagenze. Ariko kubera kuko ryasengesha narasenze Imana ngo Imana izondindi bibi, kubona ibibi zonereka ibyiza. Nanje ngo mare gushika muri prison muri Makara, ikintu ca mbere nabonye abana batiga, mbona abagore batazi gusoma no kwandika, mbona abahungu n'abakobwa n'abagabo batazi gusoma no kwandika. Nibuka yuko mu Minembwe nta mwana w'iwacu uhereye ku myaka 5 ukageza ku myaka yanyu mwebwe nta utazi gusoma no kwandika. Ariko ahandi ntibazi gusoma ntibazi kwandika. Imana yamibishira ku mutima wanje, njewe ndagenda mvugana n'abapasiteri twagaza bama bambwira ni kadeze yiwacu niyo nageza nsengeramo, bama bambwira ati ibyo ntibishoboka, nti wowe bishobora. Sino bishobora, ati ndi wowe bishobora reka. Turagenda tubona directeur wa prison, nawe turamubwira ngo tumare kumubwira ati wowe bishobora gute. Ndamubwira nti birashoboka, njewe munyemerere gusa. None ubu hari mu ishuri nasize igice ca mbere twasohoye abana funzi 68 bazi gusoma no kwandika. Ngo buce dutangira kurekrite nasohotse twari dumaze kwandika abana funzi 151. Intambara n'ibibazo ngo bimare kuba muri prison sinzi uko byagenze, ariko n'ubungu nakazi rimwe bazotangira ikindi gihembo. Nasohotse baheye biga bararangije ama certificate ko turayakoresha yo kubahereza abandi nabo batangira ubungu. Twigishije abantu kumenya gukora amasabune no gukora irangi nasize nje ndisize muri chambre narindimo twakoreye muri prison. Navuyemo tumaze gutanga za Bibiliya zirenga 200. Navuyemo sinabatishe, ariko twarafatikanyije n'abandi kwigisha, tubatiza abantu barenga 100 pari narabibonye. Nateye ibiti baravuga batese ibi biti none bo ngo musabe kuja gutera ibiti, baranyemera uzobizana, ndabizana nzana ibiti 2 ngo nje kubitera. None bo kubera kuko bakunda imiti baravuga batuye munyagwa, iyi ni imiti yo kugira ngo azocike prison. Ndababwira doya ye nje nkunda gutera ibiti, urabona ahantu nta mbuto dufite, niba tuzobamwo tukazorinda igihe bizerera tukabirya, ariko tubitere. Kandi nimba tunasohotse abazosigaramwo
abandi bazoza bazobirya. Nabaye wa mbere gutera ibiti muri prison ngo mare ndagenda noneho ntangira kurya imbuto nkarya amasitron nkarya n'ama orange namara ngafata za mbuto kazifumbira mu dushupa bene utungutu ngakata utudushupa ngashiramo igitaka namara ngashiramo imbuto zikamera twamara ubungubu ziri Ruzumu bamye batera kuko nasize umunsi bamfungura niwo munsi bari baje kuzitora ariko bazitoye bukeye. Nari mfite imbuto zigera ku 60 na ibiti ubungubu barabiteye Ruzumu ko biramera abandi ba prisonnier bazorya imbuto. Imana iradufasha none ngo mare gushika sanga nje sinzamburana abandi bo bakaburana bakabacira imanza bakabahereza no gusohoka njewe sinsohoka nje simburana bamara bakabura ifaranga zo kuriha utumande noneho nkagenda kabwira bacu yeme mureke dufashe uyu mwana atahe tubikora gutyo ngo buce noneho haza family imwe yari ifite abantu batanu umubyeyi w'umugabo n'umugore n'abahungu babo batatu bari bagizemo hafi amezi agera ku 10 ngo baje gusohoka babura uko basohoka kandi ibo bari ko batanga ifaranga nyinshi ndazishaka nimwe mwazitanze ndabasora kandi barabanyagasaye biwabo na president none suko sinarebye ngo nuko ngo tuvuge ngo babagica ni imfungwa nkanje nimbi wabonye umwanya wo gutaha natahe njewe sigari nanje umwanya wanje uzaza ubungubu uko nasohotse nako neza rwa Petero nukuri ni rwa Petero neza nukuvuga ngo twabonye Imana idusohora nta umuntu n'umubirindiriye abantu bagasigara babaza ngo se ngo yagiye gute yaciye byagenze gute twama tuvuga nka kwa kundi kwa yampumye yavuze ati yeme mwo kagira Imana uwankijije ntawense ariko ico narinzi iconze nari impumyi none ndabona natwe tukababwira ngo ico twari tuzi twari imbohi none twabaye imboho. Imana irahadukura Imana ntiyahadukura gusa ariko ituremera n'imirimo nukuvuga ngo niba hari umuntu woba waratekereje ngo amfungishe ngo imirimo yo mu minembwe ifi akwiriye kuba afite ikibazo kuko noneho yakuze yinjira no muri prison aho abantu batari bayiteguye uko niko biza bimera none ubu dufite ministeri nini cyane kera namaze kubarekrita abangaba nabonanye ejo bundi nabandi nabo bafunzwe ba hano bafite umushinga wo gufasha abavuye mu buroko ariko cyane baraca hagaze ku bagore no kumenya imiryango y'abagize ibibazo bagafungwa bagasigara hanze umuntu wovuga ngo yohagarika umugambi w'Imana abayabesha Imana izikora twavuze mu gitondo iza yamihindura bya bindi ikamibihindura mu ikindi kintu ciza ejo twavuze ikintu cyo kuvuga ngo imfungwa dushaka imfungwa za Afrika zifite influence zaciye muri prison duha agaciro iriya nzira kandi duhindurana n'amateka yaho none gejo ni mubona duhagaze ahangaha n'abandi ba college nabo baciye ndimukaza muvuga amadezi uyu nguyu nawe babyitereyemo gute kandi simba nkubwira ngo uzodusange kuko we nturafunga ntukabyifuze kusibyawe ni ibyacu twebwe abahaciye
n'ingo z'abahaciye. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: ahantu ariho hose uzaca, akamina kose uzacamo, uzasiga ateyemo igiti, bazamenye ngo iki ni ikirari shanaka. Mwanumvise? Muri bya bibazo uhaye ucamo, muri bya simbivuga kuko ni wewe wenyine ubizi, hahandi uhaye uca uzohatera ikivumu kugira ngo nuzoza nyuma yawe azamenye ngo iri ni itongo rya naka. Aha niho yaciye. Imana reba ukuntu yamuhinduriye amateka, reba ukuntu yamuhinduriye ahandi. Nabarambiye ariko niho nari nkibabona, mureke mbanezererero. Tuzabikora. Ubu ngubu niyo projet yihuta. Mu Minembwe twahashize university itarahaba no mu mateka, kandi ga mu bantu batugoye kugira ngo mbere kuko tuyashira n'abacu Banyamurenge ngoko turaja kuroga abantu. Ariko no munsi ntabana bafite ubwenge nk'Abanyaminembwe. Oya yepe, aho baciye hose ntituza tugira ubwoba bw'umwana waciye iwacu ngo yonanirwa ishuri iryo ari ryo ryose n'ahandi. Ico nico nakoze iwacu kubera kuhakunda. Tuhazana ibitaro, tuhazana primaire na secondaire, tuhazana centre professionnel, kubaza no ya mipira muza mwambara hanga muza musoneshereza abantu. Ubu Minembwe turayisora. Tuhazana microfinance. Ikindi tutakoreye iwacu niki? None mbaza Imana, ndabaza ndetse Imana niki gisigaye nkwiriye gukora. Sinari nzi kuko iyo yari yantoreye guca muri prison kugira ngo dutangire iyi ministeri yindi iyo kumenya imfungwa no kumenya ingo z'imfungwa no kumenya ibibazo by'abantu bafungwa ukuntu hasa, tuza tuhasengera tutahaza. Ariko twebwe twabaye abatemwe b'ivyo ngivyo bihari. Nico gituma nifuza ko dufatikanya mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo dukore iciza. Ba bandi bari ruhande rwawe, uzi yuko bafunzwe, uzi yuko bafungishije umuntu, nabo mubegere mubahumurize. Ndangije kuri iri jambo. Iyi bibazo byamaze kuba kenshi tuzatwiruka, kandi zande bamugira ama YouTube menshi cyane abantu b'i Nairobi. Ariko mureke tuyahindure ba mama na ba data n'abakobwa n'abahungu. Ndimuzambona amwe mugira n'udukino twinshi cyane. Mureke mbabwira ikintu kimwe, ni mugende muhindure, muvuga amakuru meza, muvuge amakuru yo kubaka, muvuga amakuru ahumuriza. Ntabyo kuvuga ngo naka ngo yagize ibi wumve yuko ari ngo nibyo bizibi ngo inkurumbi ngo nisiga itanga ifaranga nyinshi. Yeme mwokagira Imana, mureke dutanga amakuru meza azana ifaranga nkeya ariko bibaka imitima. Tuvuga amakuru meza, tuvuga amakuru yo kubabarira, tuvuga amakuru yo kubana, tuvuga amakuru yo kubaka arema imitima y'abantu. Tureke kuvuga amakuru y'incamugongo ngo niho baguhereza ifaranga. Tuzozibona kandi ko ziraza nyinshi, tuzobura nuko tuzitwara. Abarundi bise ukwezi kwa gatatu ngo nintwarante kuko ngo habagamwe amata menshi. Imigisha y'Imana iziza tukabura uko tuyifata, tuzoza turuha tuyibikishe tubwira abantu ngo aho ntwaza. Ariko mureke dukore neza kandi tugira umutima w'ubuntu. Aya magambo ko ndababwira kuko ari uko twayaciyemo. Ibi ngibi ko turabibabwira, tidoye tubibabwira ngo tubababaze, tidoye tubabwira ngo duse n'abahe babacunaguza, ariko ko turayababwira kugira ngo umunezero wacu wuzure. Kandi twihanganishe n'ababandi bose bandi baturimo b'abanyantegenke. Tube ab'Imana
ishaka gukoresha. Ndarangije kandi mumbabarire nimba natinze, ariko ndatekereza kuko sindatwara umwanya munini, ariko kandi nubwo nawutwaye nayo niyo makuru yiriye n'abandi gabatuyeyo nayo ngayo babamo. Ariko ikiruta byose nuko naho turi Imana kiradukoresha. Mu bana bariyo hari umwana w'iwanyu niwe pasiteri wa pavio yacu, umwana wo mu Mikenge. Niwe pasiteri wa pavio yacu. Abana bariyo ntabwo bacitse intege, bari mu gusenga kuko musenga, bari mu gukora imirimo kuko muyikora, kandi bafite ibyiringiro kuko tuzongera tukabonana. Habe nubwo nubwo ibihe byoza titubonane twese uko tungana muri uyu mubiri, ariko muzamumenya yuko imitima y'abacu n'ibyiringiro byabo nico baharaniraga kiracari kumwe natwe, kandi ntabwo na rimwe tuzabibagirwa kuko Imana yabakoresheje bikomeye. Mukomere mwese ko mungana, Imana bahumugisha.